با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شما عزیزانی که بیننده چینل یوتیوب ما از سراسر دنیا هستید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت عزیز، این نخستین روز کاری ولاگ یوتیوب چینل ما می باشد که به تازگی ساخته شده است و خدمت شما عزیزان به اشتراک میگذاریم. محتویاتی که در این چینل یوتیوب برای شما عزیزان در نظر گرفتیم عبارتند از تفریحی، گردشگری، آشپزی و نمایش گذاشتن بهترین غذاها از کشورهای مختلف، تحصیلی و غیره می باشد. دوستان عزیز و گرامی، ما در کشور برزیل زندگی می کنیم و دوست داریم که برای شما عزیزان از چگونگی این کشور از 0 تا 100 معلومات ارائه دهیم. اگر شما عزیزان هر گونه سوال راجع به کشور برزیل داشته باشید، ما با بهترین جواب ها در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما عزیزان تقاضا میکنیم که چینل یوتیوب ما را لایک، شیر و سابسکرایب کنید و با عزیزانتان به اشتراک بگذارید. Dear all, greetings to all of you who watch our YouTube channel from all over the world. This is the first working day of our YouTube channel vlog, which I recently created and we are sharing with you. The contents we have planned for you on this YouTube channel includes entertainments, tourism, cooking, showcasing the best food from different countries, education, etc. Dear friends, we live in Brazil and we would like to give you information about this country from 0 to 100. If you have any questions about Brazil, we are at your service with the best answer. I ask you to like, share, subscribe our channel to learn about the best of Brazil. Stay tuned for our new vlogs. Thank you very much. دوستان نهایت عزیز، ما امروز اولین ولاگ خود خواستیم از خریداری شروع بکنیم که بعضی از ضرورت خانه، لوازم بهداشتی، لوازم دیکوریشن لازم داشتیم و اونا را خریداری کردیم و با شما عزیزان دل همچنین تصویر گرفتیم که برای شما عزیزان شریک بسازیم. و در شهری که ما زندگی میکنیم یکی از مارکت های بزرگش است که در این مارکت همه چی موجود است، از میوه تازه، میوه خشک، همه چیز اینجا موجود میباشد. خواستیم که با شما عزیزان نیز شریک بسازیم. خدا کنه که از این ولاگ، اولین ولاگ ما، مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. لطفاً ما را در این چینل همکاری کنید و چینل ما را شیر، سابسکرایب و لایک بکنید و با عزیزان خود شریک بسازید. بسیار سپاسگزار هستیم و منتظر ولاگ های جدید ما که ولاگ های بسیار خوبه برای شما تهیه میکنم. انشالله باشید که ولاگ های ما یکی از ولاگ های جدیدی هست که برای شما انشالله به اشتراک میگذاریم.
بسیار یک فروشگاه بزرگ با نازل‌ترین قیمتاش واقعا خیلی خوبه. عزیزانی که در این شهر زندگی میکنن لطفاً به این سوپرمارکت تشریف بیارین و از محصولات اینا استفاده کنین. و بخش قصابی هم داره. پیتزاهای آماده، انواع و اقسام پنیر. Irmão, tudo bem? Como vai? Tranquilo, filho. Tudo bem? Tranquilo, que vai levar hoje? YouTube. Ah, esse. Tá só gravando? Vamos levar a carninha hoje para o churrasco? Sim. É muito bom, ou delicioso, muito bom carne. Muito obrigado. E nossos rolas para acabar. Olha, pessoal, tá esse mercado muito boas. Qual pessoas que vai não aqui de comprar, muito boa. Preço, tudo. Açúcar, arroz, feijão, essas coisas muito baratas aqui mercado. Esse mercado perto de minha casa. Por isso que esse mercado muito grandão. E vai todo dia desse mercado, porque esse mercado muito boa. Esse ótimo mercado que tem várias coisas, a cor, essas coisas, o coca-lata, esses daqui todos para as pessoas que é borracha, tem várias coisas, bolacha, o pistache, essas coisas, batata fritas, várias coisas, pessoal. Pessoal, você, por favor, esse YouTube, esse nova, pode você vai no mando massagem, essas coisas, o like, comenta, subscribe, tudo. Tchau, tchau, pessoal. Ações e votos de felicidade todos vocês, queridos espectadores do nosso canal do YouTube, do mundo todo. Queridos amigos, esse é o primeiro dia útil do vlog, nosso recém-criado canal do YouTube. E nós compartilhamos isso com os seus entes queridos. O conteúdo que fornecemos para você neste canal no YouTube inclui entretenimento, turismo, culinária e exibição das melhores comidas de referências, países e educações e muito mais. Caros amigos, moramos no Brasil e gostaríamos de fornecer a vocês informações sobre este país, de 0 a 100. Se você estiver com alguma dúvida sobre o Brasil, estamos à disposição com as melhores respostas. Caros amigos, peço que curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal para ficar bem informados sobre o melhor do Brasil.